Za izdavanje avansnih računa dodajemo artikal koji se zove avans. Štikliramo, zatim pritiskamo artikal, mijenjamo cenu, pritiskamo taster izmeni, biramo kupca, dodajemo napomenu ukoliko se radi o stanu, odaberemo plaćanje, prebacujemo na avans, biramo datum kada je novac legao na izvod, pritiskamo taster odaberi i kažemo prenos na račun. Ukoliko kupac izvrši sljedeću avansnu uplatu koja treba da bude povezana sa ovim avansom, otvaramo meni, računi, nalazimo avans koji treba da povežemo, otvaramo ga, pritiskamo list papira sa tasterom plus, kasa će nas pitati da li smo sigurni da želimo da izdamo novi avansni račun koji se povezuje sa ovaj referentni broj, odgovaramo sa da i pravimo sljedeći avansni račun. Odabiramo artikal, mijenjamo mu cenu, izmeni, biramo kupca, plaćanje, avans, biramo datum i biramo prenos na račun kao način plaćanja. Nakon izdavanja svih avansnih računa vezanih za jednu uplatu, sljedeći korak je njihova refundacija. Biramo račune koje želimo da storniramo, pritiskamo ikonicu kalendara sa X-om na sebi i kasa će nas pitati da li smo sigurni da želimo da zatvorimo ove avanse i odštampat će nam refundaciju avansa. Kada smo uradili refundaciju avansa, možemo izdati finalni račun. Za izdavanje finalnog računa otvaramo račun koji je storiran, avans refundacija, pritiskamo ikonicu papira sa strelicom u gornjem ćošku i kasa će nas pitati da li želimo da izdamo finalni račun na osnovu ovog avansnog računa. Odgovaramo sa da, dodajemo stavku koju želimo da prodamo, na primjer stan, mijenjamo mu cenu kako bi se ukupna cena složila sa iznosima svih prethodnih avansa. Vidjet ćemo razliku da ovaj put je avansom uplaćena ta cena. Biramo kupca. Također, ako želimo u napomeni dodajemo o kom proizvodu je reč. Idemo na plaćanja, ovaj put prenos na račun i plati. Ovako izdati račun je iz kompletnosti pokriven iz avansa i kao takav neće biti duplo zadužen za iznos PDV-a.